Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kok gerak sendiri toh kok? Wah, baru gini digerak sama Mas Riko. Ada Mas Elvan, ada Mas Hanif, ada Mas Beril, ada Mas Asmi, ada Mas Riko, ada Mas Abdul, dan ada Mas Rama. Duh, lapar ya guyu. Yang tak duit tau. Mas Rama mau pakai berungan apa ini? Kucingan. Mike iki ono sing komen ojo kucingan. Singo barong kucing. Ini namanya singo barong kucing. Mas Abdul memakai berungan singa besar. Singa Rea apa mah? Rea apa mah? Aku terus. Ada Mas Riko memakai berungan. Wah, berungan hitam. Ada Mas Asmi. Mas Asmi ini memakai berungan. Wah, berungan hiu. Mas Beril memakai berungan ulo. Mas Elvan macan. Dan Mas Hanif memakai buntut macan. Yo Mas Rama. Dul, rasanya nyala itu Dul. Yo duduk yo Mas Rama. Yo Mas Elvan dipakai. Contoh semiran ini dari botak. Semiran ini. Bangsane para Gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan dhewe. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat. Kababane dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas glagah wagi. Ayo.
Macane gak galak nih. Beriki galak kan nih. Ya duduk, wes Elvan duduk, Elvan duduk. Lo. Hanif. Yo Mas. Abdul. Betul. Ya duduk yo Mas Abdul. Ya saiki Mas Riko, Mas Asmi. Ayo Mi dipakai Mi, kayak Mas Biril. Ayo nganggo barengan ke. Rene, Mas Riko, Mas Riko. Cah cilik teko, cah cilik. Cah cilik teko. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka satenahing papan panggonan kene. Angerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Torojo. Sumikira saka satenahing alas gagah wangi. Ya wes ya duduk ya duduk. Evan, oke guys. Terima kasih. Terima kasih sudah
dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah.